Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Uwahoze ari umuhuzabikorwa mukuru w'ubutasi bwa Uganda General David Sejusa yaburiye ko umugambi wa Uganda wo kohereza ingabo za UPDF muri Gaza ushobora gushyira igihugu mu bibazo bya politiki, ibya gisirikare ndetse n'iby'amategeko niba hatarabanza gusobanuka neza inshingano z'izo ngabo n'imiterere y'ubutumwa zizajyamo. Ibi yabitangaje nyuma y'uko inteko ishinga amategeko ya Uganda yemeje kohereza ingabo muri Gaza mu rwego rw'ingabo mpuzamahanga zo kugarura umutekano, gahunda yashyigikiwe na leta ya Uganda nk'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro. Sejusa yavuze ko ikibazo nyamukuru ari ukumenya niba izo ngabo zizaba zigiye kubungabunga amahoro cyangwa niba zizisanga mu bikorwa byo guhatira impande zishyamyenye guhagarika imirwano kandi intambara igikomeje. Aribaza ati nayahe mahoro ari muri Gaza yo kujya kubungabunga. Yavuze ko nubwo Uganda ishobora kungukiramo inyungu zirimo kunoza umubano n'ibihugu bikomeye, amahirwe y'ubukungu no kongera ubushobozi bwa gisirikare, ibyo bigomba gupimwa neza harebwa politiki yayo yo kutabogama no kubahiriza amahame mpuzamahanga. Sejusa yanagaragaje impungenge ko kohereza ingabo mu gace gakomeje kuberaho imirwano bishobora gutuma Uganda ishyirwa mu bikorwa bishobora kuvugwamo kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu ntambara. Yavuze ko habaho ibyago byo kwisanga igihugu gifatanije mu bikorwa bishobora gukurura ibirego by'ibyaha by'intambara niba nta rwego rwa politiki rwumvikanweho mbere yo kohereza izo ngabo. Ku ruhande rwa leta ya Uganda, Minisitiri w'Ingabo Kiyorwa Kiwanuka yabwiye inteko ishinga amategeko ko ubutumwa bwa UPDF buzubahiriza amategeko mpuzamahanga bukarinda abasivile kandi bukaguma butabogamye. Nubwo bimeze gutyo, bamwe mu badepite bagaragaje impungenge ku mutekano w'izo ngabo no ku buryo icyemezo cyafashwe hatabanje isesengura rihagije ry'ingaruka zishobora kubaho. Izi mpaka zikomeje kubera ko Gaza ikiri mu bihe by'umutekano muke, bituma yibazwa niba ubutumwa bwa UPDF buzaba ari ubw'amahoro koko cyangwa se niba bushobora kwisanga hagati mu ntambara igikomeje. Nyiri muri Uganda mubwire ko raporo nshya yakozwe n'urwego rw'abavoka muri Uganda Law Society ku bijyanye n'uko amategeko yubahirizwa mu gihugu mu mezi atandatu ashize yagaragaje ko hakomeje kuba ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, akarengane mu matora ndetse n'imbogamizi mu kubona ubutabera. Nubwo hari intambwe nziza yatewe mu rwego rw'amategeko n'ubucamanza, iyi raporo ireba ibihe kuva muri Mutarama kugeza muri Kamena umwaka, igasesengura imibare ishingiye ku itegeko nshinga, imikorere y'inzego za leta, itangwa ry'ubutabera, uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiterere ya demokarasi muri Uganda. Isesengura ryayo ryubakiye ku nkingi enye: kugenzurana kw'inzego za leta, gukorera mucyo no kubazwa inshingano, uburenganzira bwa muntu ndetse no gukurikiza inzira ziteganwa n'amategeko. Mu kiganiro cyabereye ku cyiciro cya Uganda Law Society Kampala ubwo iyi raporo yatangazwaga, Visi Perezida wayo Anthony Yasimwe yavuze ko nubwo hari iby'inzego zimwe za leta zateyemo imbere, muri rusange raporo igaragaza impungenge zikomeye ku bijyanye n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa cyangwa se rishobora kuba riterwa n'inzego za leta ndetse n'igitutu cya politiki. Ati raporo zitandukanye z'imiryango itegamiye kuri leta, inzego z'ubugenzuzi ndetse n'itangazamakuru zikomeje kugaragaza ko hari ihohoterwa rikomeye ry'ubwisanzure bw'abaturage, imbogamizi mu kubona ubutabera no kutabazwa inshingano kw'abakozi b'inzego za leta, cyane cyane inzego z'umutekano. Yavuze ko kimwe mu bibazo bikomeye ari akarengane mu matora. UNS yavuze ko igihe cyabanjirije amatora cyatangiye mu mpera z'umwaka ushize kigakomeza mu ntangiriro z'uyu mwaka, ndetse n'amatora rusange ubwayo byaranzwe n'amakosa n'ibitagenda neza byinshi. Ibi byateje ibibazo ku bijyanye no kurengera uburenganzira bw'abatora, gukorera mu mucyo kw'imigendekere y'amatora ndetse n'ubushobozi bw'abaturage n'abanyapolitiki bwo kugira uruhare mu buryo bwisanzuye muri gahunda ya demokarasi. Raporo kandi yavuze ko muri icyo gihe hakomeje gutangwa amakuru y'abantu babirwa urengero ku gahato ndetse n'abashimutwa mu bice bitandukanye bya Uganda. Nubwo raporo yagaragaje izo mpungenge, yanagaragaje ibyemezo by'ingenzi byafashwe n'ubucamanza ndetse n'inzego zishinga amategeko byagize uruhare mu guteza imbere ubwisanzure bw'abaturage. Muri byo harimo icyemezo cy'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga cyo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka cyafashwe mu rubanza, aho urukiko rwateje agaciro ingingo zimwe na zimwe zari mu mpaka mu itegeko rihindura itegeko ryerekeye ikoreshwa nabi rya mudasobwa rya 2022 zirimo izirebana no kwinjira muri mudasobwa cyangwa se amakuru utabyemerewe, imvugo zibiba urwango, kohereza amakuru umuntu atayasabye ndetse no gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Urukiko kandi rwateje agaciro ingingo j'62 yerekeranye no gusebanya, ibintu URS yavuze ko byongereye cyane ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Urwego rw'ubucamanza rwashyizeho amashami 8 y'inkiko z'ubujurire mu turere dutandukanye mu rwego rwo korohereza abaturage baturuka mu ntara kubona ubutabera no kugabanya umubare munini w'imanza zitarangizwa. Imibare y'ubucamanza igaragaza ko umwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 urukiko rw'ubujurire rwari rufite imanza 11,000 hafi na 2 zari zarasigaye mu myaka yabanje, hakiyongeraho imanza nshya 3,335. Imanza zari zitararangizwa zari 52%. Icyakora uburyo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga mu micungire y'imanza bwakiriwe mu buryo butandukanye. URS yavuze ko nubwo bwari bugamije kuvugurura imikorere y'inkiko, ikibazo cy'ubushobozi buke bwo kubona internet ndetse no kutitegura bihagije byatumye budakora neza nk'uko byari byitezwe. Isuzuma ryakozwe muri Gicurasi umwaka ryagaragaje ko 52.9% gusa by'abafatanyabikorwa bari barahawe amahugurwa ajyanye n'iyo gahunda, mu gihe 97.2% bavuze ko bagize ibibazo byo kuyigeraho. URS yavuze ko raporo yayo ikwiye gufatwa nk'amahirwe ku nzego za leta yo kwisuzuma no gufata ingamba zo kuvugurura imikorere y'inzego. Umuyobozi ushinzwe iby'amategeko mu rwego rw'umugenzuzi mukuru wa leta Hilda Tariba yavuze ko urwego korera rukomeje gukora iperereza ku bibazo byarutswe mu nteko ishinga amategeko, aho bamwe mu bakekwaho uruhare muri ibyo bikorwa bamaze gutabwa muri yombi no gushyikirizwa ubutabera. Yashimangiye ko
ubufatanye hagati y'inzego ari ingenzi mu kurwanya ruswa no gutuma abakozi ba leta babazwa inshingano. Ku rundi ruhande abashinzwe imfungwa bavuze ko amagereza 20 yamaze gushyirwamo ibikoresho bya Zoom byuzifashishwa mu manza ziba zifashishwa ikoranabuhanga kugira ngo bigabanye ingorane zo gutwara imfungwa zijya mu nkiko kuburana. Raporo yashojwe n'ubusabe bwo gukomeza ibiganiro hagati y'abanyamategeko, inzego za leta n'imiryango itegamiye kuri leta mu rwego rwo kurengera demokarasi ishingiye ku itegeko nshinga mu gihugu cya Uganda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe muri Kongo Kinshasa ihuriro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi rizwa C64 rigitegura imyigaragambyo karundura buri ko tariki ya 15 Kanama yegereza. Iyi ikaba ari itariki ntarengwa yawe Perezida Tshisekedi ngo ategure ku mugaragaro ibiganiro bidaheza bigamije gukemura ikibazo cya politiki n'umutekano muke. Mbere ihuriro ryari ryatangaje gahunda yo gukora imyigaragambyo ikomeye y'abaturage ari kuriza kuyisubika kwera ubusabe bw'amadini n'amatorero yaregeye hagati nk'abahuza na Perezida Tshisekedi. Kuri inshuro ihuriro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi ari naryo rikomeye kurusha yandi mu gihugu kugeza ubu yavuze ko ritazongera gusubira inyuma. C64 ribona ibyo biganiro nk'urubuga rwo kwamagana imigambi yo guhindura itegeko nshinga. Dieudonné Burengetenge, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Moise Katumbi ryitwa Ensemble pour la République, yavugiye Kinshasa mu kiganiro yayitangazamakuru ati intego nyamukuru iracyari imwe, ni ukubuza kwaba ihungabana ry'imiyoborere ishingiye ku itegeko nshinga riri ubu ngubu mu gihugu cyacu. Nubwo ibiganiro byafatwa nk'inzira yo kugera kuri iyo ngingo, nubwo ibiganiro byafatwa nk'inzira yo kugera kuri iyo ntego twashoboraga kugeraho binyuze mu gitutu, ntibikwiriye kuvanga ibiganiro ubwabyo n'intego nyirizina. Uko tariki ya 15 Kanama yegereza, niba nta ntambwe ifatika itewe igana ku gutegura ibyo biganiro, tuzakomeza gahunda yacu y'imyigaragambyo twatangaje. Ibyo bibwiye Pascal Muregwa, umunyamakuru wa Revuko riri Kinshasa, atewe tuza kuba abagira inama twa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'iro C64 cyangwa ishyaka Ensemble pour la République. Arakomeza atewe tuza kuba abagira inama twa Perezida wa Kongo Kinshasa nk'iro rya C64 cyangwa ishyaka Ensemble pour la République yari kubingiye. Tutinya kuboha Perezida itama inzira y'ukuri, igihe kiragenda gishira. Tuzahamagarira abaturage ba Kongo gufata icyemezo. Ibintu bishobora kuzamba cyane, kandi naramuka yisema ko ibintu birushaho kuba bibi, nta kibuza ko twahamagarira abaturage bacu kwanga kumvira ubutegetsi. Kandi ku bijyanye n'iri tegeko nshinga nk'uko akomeza bivuga, niba aravuga bati oya bagiye kurisimbuza irindi ryateguye hagamijwe inyungu ziyariye, abaturage nibo bashyigikiye, ibyo bintu birasobanutse neza. Ubwo kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Zalendo bakorana nazo barasaniye mu gace ka Kisengo kari muri teritwari ya Nyunzu ho mu ntara ya Tanganyika, hapfa abantu 5. Kuwa gatatu tariki ya 12 Kanama nibwo iyo mirwano yabaye. Amakuru avuga ko mu bapfuye harimo abazalendo 3 mu gihe abandi 2 ari abasivile. Umuyobozi w'agace ka Kisengo witwa Rukombe yavuze ko imirwano yatangiye ubwo abarwanyi ba Zalendo barasaga abasirikare 4 ba FARDC bari bavuye ku burinzi mu mudugudu wa Cyoko ku muhanda werekeza Panda. Abo basirikare ngo barimo bagenda kuri moto. Uyu muyobozi yavuze ko amasasu yari amaze iminsi yumvikana muri ako gace, ndetse ko mbere y'iyi mirwano hari yamaze kwicwa abandi barwanyi ba Zalendo. Nanone imirwano bahuje n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibi byatumye abaturage basaba ko ingabo n'izindi nzego z'umutekano zongerwa muri Kisengo, kuko umutekano muke ukomeje kubangamira ibikorwa byabo bya buri munsi. Nyuma y'iriya mirwano kuwa kane, abayobozi b'igisirikare muri Tanganyika bageze Kisengo mu rwego rwo kugerageza kugarura ituze no guhosha umwuka mubi bari batewe nayo. Ubuyobozi bw'igisirikare bwamaganye imitwarire y'amatsinda amwe ya Zalendo yihe inshingano zo kurinda umutekano, kandi izo nshingano zigomba kuba iza FARDC. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Tanganyika Dr Dona R nawe yavuze ko abantu bagize uruhare muri imirwano batemewe nk'abarwanyi ba Zalendo. Yungamo ko iperereza rigamije kumenya abateje imvururu muri Kisengo ryamaze gutangira, anaburira ko ubuyobozi buzafatira ibyemezo bazagaragara nk'abagize uruhare mu guteza umutekano muke. Naho umunyabanga mukuru w'ishyaka UDPS Augustin Kabuya Chirumba yashinje abarwanashyaka b'ishyaka Engagement pour la Citoyenneté et le Développement ECD ryamara iteka y'urukundo bitero ku bantu bakora muri serivisi z'igihugu zishinzwe ibikorwa by'iterambere no kwigisha urubyiruko. Kabuya yavuze ko ibikorwa nk'ibyo bigamije guca intege abantu bakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu. Yamaganye ibyo bikorwa avuga ko abarwanashyaka batavuga n'ubutegetsi bakwiye gukoresha inzira za politiki n'amategeko mu kugaragaza ibitekerezo byabo aho kwibasira abantu cyangwa se ibikorwa by'igihugu. ECD rimwe mu mashyaka atavuga n'ubutegetsi riyobowe na Martin Fayulu wigeze guhatanira umwanya perezida muri Kongo Kinshasa. Hanyuma itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari rigizwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ryasabye leta ya Kongo kwihutishirwa mu bikorwa bya gahunda yo kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe no gushyira hamwe abarwanyi ba FDLR. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa gatanu, ICG yavuze ko yakiriye neza amakuru yatangajwe na leta ya Kongo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi agaragaza ko umutwe wa FDLR wemeye kandi ugashyira umukono ku masezerano ajyanye no kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. Iri tsinda ryasabye ubutegetsi bwa Kongo gutegura vuba gahunda ifatika n'ingengabihe yumvikana byafasha kurangiza ikibazo cya FDLR hakurikijwe ibyo Kongo yemeye mu masezerano ya Washington, ndetse n'inyandiko igena uburyo bwo gukura ingabo mu birindiro no gukora ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda yashyizweho umukono kuri 31 Ukuboza muri 2024. ICG yashimangiye ko ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ni ingenzi cyane. Isaba kandi Kongo gusobanura uburyo izakoresha mu guhana abakoze ibyaha no kurwanya umuco wo kudahana, ndetse no gukorana bya hafi n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO mu gushyira mu bikorwa iyo gahunda. Iri tsinda ryavuze kandi ko gukomeza gukorana cyangwa se gukorana ibikorwa bya gisirikare n'abarwanyi ba FDLR byaba binyuranyije imihigo y'amasezerano Kongo yemeye mu biganiro bya Washington.
Ku rundi ruhande ICJ yatangaje ko yiteguye kwakira neza intambwe zose zifatika zaterwa haba na Kongo cyangwa u Rwanda mu rwego rwo kubahiriza ibyo biyemeje mu nzira y'amahoro gukurikiranwa. Iryo tsinda ryanasabye impande zose ziri mu masezerano Washington yabereye Doha gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo zemeye rifatanije n'izindi gahunda z'ubuhuza zirimo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. ICJ yibukije impande zose ko zigomba kurinda abasivile, kubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu no kugabanya umwuka mubi ushobora kongera amakimbirane. Iri tsinda ryashimye amasezerano yo guhererekanya imfungwa hagati ya Kongo na M23, ryavuze ko ari intambwe ikomeye yo kubaka icyizere no kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zihanganye. Ryashimye by'umwihariko uruhare rwa komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu koroshya ihererekanya ry'abafunguwe n'ubutegetsi bwa Kongo bagashyikirizwa M23. Mu gusoza, ICJ yasabye impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara no korohereza ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo imfashanyo zikomeze kugera ku baturage bakeneye ubufasha. Babwire kandi ko Kongo Kinshasa yongeye kugira uburenganzira bwabo bwose ku gufata ijambo mu nama z'umuryango w'iterambere ry'amajyepfo ya Afurika SADC. Iki cyemezo cyafashwe mu nama y'inama y'abaminisitiri y'uyu muryango yabaye kuwa gatatu ushize, yabereye i Durban muri Afurika y'Epfo mbere y'inama isanzwe mu 2026 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Iki cyemezo gikurikira ikurwaho ry'ingamba zari zafashwe zabujije Kinshasa uburenganzira bwo gufata ijambo mu muryango w'akarere kuva 2024 nk'uko ishami rishinzwe itumanaho rya Minisiteri ishinzwe kwishyira hamwe kw'ibihugu ya Kongo bivuga. Inama y'abaminisitiri ya SADC yakuye ku mugaragaro ibintu byafatiwe Kongo bitewe no kutishyurira n'iby'imisanzu y'abanyamuryango. Iki cyemezo kigaragaza ko Kongo yongeye gusubirana uburenganzira bwabo mu muryango, cyane cyane mu kwitabira inama za SADC, inama zo kugisha inama no kurengera ihagaze ku bibazo by'ingenzi by'akarere nk'uko ibiro bya Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'ibihugu ya Kongo ibivuga. Ingamba zafatiwe Kongo guhera muri Mata mu myaka 2 ishize zaturutse ku kutishyura imisanzu imwe n'imwe yagomba kwishyurwa muri SADC. Ihagarikwa ry'uburenganzira bwo kuvuga ryagabanyije cyane ubushobozi bwa Kongo bwo kwitabira ibiganiro by'umuryango no gufata ibyemezo kubera impamvu Kinshasa inashoboye kurengera inyungu zayo mu biganiro birebana na politike, umutekano, ubukungu, kwihuza kw'akarere n'ibindi. Nyine muri Kongo Kinshasa mubwire ko umukuru w'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no kurinda indwara Africa CDC Dr Jean Kaseya yabwiye abanyamakuru kuwa kane ko umurwayi wapfiriye ibuta mu mujyi mukuru w'intara Baziwere mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo Kinshasa yishwe na Ebola. Uku kwiyongera kw'indi ntara gutumye umubare w'intara zibasiwe n'iki kiza ugera ku ntara 6 arizo Chopo, Hot-Were, Kivu Ruguru na Kivu y'Epfo, Ituri hamwe rero na Baziwere. Intara Ituri niyo yibasiwe cyane n'iki kiza ko 90% by'abemejwe ko banduye Ebola bagaragaye muri iyo ntara. Iki kiza ni icya 17 kibaye mu mateka ya Kongo cyatangajwe mbere hagati muri Gicurasi uyu mwaka, nubwo iby'ibibazo ko gishobora kuba cyari kimaze igihe gihari ariko kitaratahurwa. Imibare irutse gutangazwa na leta ya Kongo igaragaza ko abantu 2566 banduye virusi ya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo, naho abandi 2028 yarabishe muri amezi hafi atashize itangajwe. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'umugeri ryita ku buzima OMS yavuze ko icyorezo cya Ebola kiri muri Kongo Kinshasa gishobora kurenza ibyorezo byahitanye abantu benshi kurusha ibindi byose byabayeho. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yabwiye abanyamakuru ko nigikomeza kwiyongera nk'uko biri kugenda ubu kizarenza icyabaye hagati ya 2014 na 2016 cyahitanye abarenga 11,000. Iki cyorezo cyatangajwe ku mugaragaro ku itariki ya 15 Gicurasi, ariko inzego z'ubuzima zigaragaza ko bishoboka ko cyari cyaratangiye nibura amezi 3 mbere yaho. Kugeza ubu hamaze kuboneka abarenga 2300 banduye mu gihe abarenga 2000 bamaze guhitanwa nacyo. OMS yavuze kuwa gatatu ko yizeye ko mu gihe cy'amezi 3 ishobora kuba yaragabanyije cyane ikwirakwira ry'iyo ndwara. Gusa OMS yihanangirije ko bitavuze ko icyorezo kizaba kirangiye burundu, ahubwo ko kizaba cyaragabanyijwe cyane. Icyorezo cyatewe n'ubwoko bwa virusi ya Ebola buzwi nka bundi buryo bumaze kugaragara inshuro 2 gusa mu mateka, aho bwagaragaye 2007 na 2012. Kugeza ubu nta rukingo rwemeye cyangwa se imiti yari yemewe yo kuvura ubwoko bwa Ebola iraboneka. Icyorezo kibasiye cyane Uburasirazuba bwa Kongo yakomeje kugaragara ikibazo cy'umutekano muke, ibyatumye kugenzura ikwirakwira ryacyo bigorana. Umuyobozi wa OMS muri Afurika Mohamed Janabi yavuze ko kubera izo mbogamizi abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bagera kuri 30% gusa by'abayanduye. Ebola ni indwara ikomeye cyane iterwa na virusi kandi ishobora guhitana umuntu mu gihe gito. Ibimenyetso byayo bishobora kugaragara hagati y'iminsi 2 na 21 nyuma yo kwandura. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakozeje babunino barandika banditse ko perezida wa Kenya William Ruto yongeye kurenga uhoze ari perezida Uhuru Kenyatta, amushinja gutera inkunga amashyaka n'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi bwe mu rwego rwo gushaka kumukura ku butegetsi. Ibi Ruto yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abaturage Eldoret muri Yoseni Gishu kuwa kane muri iki cyumweru. Ruto yavuze ko Uhuru ubwo ari perezida yananiwe gukemura ibibazo birimo amazu ahendutse, ubwisungane mu kwivuza ndetse n'uburezi, none akaba yahisemo gushyigikira abashaka kumukura ku butegetsi. Ruto ati Uhuru ari gutegura no kohereza abantu be kugira ngo bajye guhangana nanjye muri politiki. Yavuze ko abanyapolitiki nta gahunda politiki cyangwa se icyerekezo gifatika bafite. Perezida Ruto kandi yanenze abatavuga n'ubutegetsi bwe bavuga ko bashaka ko amara manda imwe gusa cyangwa se agomba kuva ku butegetsi. Yavuze ko umuyobozi akwiye gupimirwa ku mirimo yakoze aho gupimirwa ku magambo nka one time cyangwa se mastigo. Yatanze urugero rw'imishinga ya leta ye irimo kubaka amazu ahendutse, amasoko n'amacumbi. Yavuze ko iyo mishinga iri gutanga akazi cyane cyane mu rubyiruko. Ruto kandi yasabye urubyiruko rukura muri iyo mishinga kwitegura andi mahirwe. Avuga ko leta izakomeza iyo gahunda mu gihe yazongera gutorerwa kuyobora igihugu mu matora
matora ari umwaka utaha. Ibyo bibaye mu gihe Kenyatta na Rigathi Gachagua bakomeje kugaragara mu bikorwa bya politiki birwanya ko Ruto yongera gutorerwa kuyobora Kenya 2027. Naho abanyapolitiki bo mu karere ka Mount Kenya bari basanzwe bashyigikiye Perezida William Ruto ariko bakaba batangiye kuva mu ishyaka rye UDA, bashobora guhura n'imbogamizi zikomeye nyuma yo kwerekeza mu ishyaka rya Rigathi Gachagua DCP. Abanyapolitiki bamwe bafatwa nk'abafatanyabikorwa ba leta ya Ruto bamaze kwerekeza ku rwanda rwa DCP mu gihe ishyaka rya Gachagua rikomeje gushaka kwagura uruhare rwaryo muri politiki yo mu karere ka Mount Kenya. Icyakora impinduka ngo ishobora gushyira abanyapolitiki mu mwanya utoroshye kuko kujya muri DCP bishobora kubahuza n'imbaga za politiki ziri guhangana na Ruto mu gihe amatora ya perezida ateganyijwe umwaka utaha agenda yegereza. Inkuru ya Daily Nation isobanura ko ikibazo atari gusa kuva muri DA, ahubwo abanyapolitiki bashobora kwisanga mu rya politiki riwe na Rigathi Gachagua rifite gahunda n'inyungu za politiki bitandukanye n'ibya Ruto. Vice Perezida wa Kenya Kindiki Kithure na Musalia Mudavadi ngo baba bari kwegezwa ku ruhande mu butegetsi bwa Perezida Ruto kuko batashyizwe mu itsinda ry'abantu 10 ryashinzwe gutegura manifesto izashingirwaho n'ihuriro ry'amashyaka UDA na ODM mu matora ari umwaka utaha. Iri tsinda ryaturutse mu nama y'ihuriro rya leta ihuriweho n'amashyaka yabereye Naivasha rigizwe n'abantu 15 baturuka muri UDA yowe na Perezida William Ruto, abandi 5 bagaturuka muri ODM. Inshingano zabo no gutegura gahunda imwe y'imiyoborere izashyirizwa abanyakenya mu matora umwaka utaha. Kuba Kindiki na Mudavadi batagaragara muri iri tsinda byateje kwibaza ku ruhare rwabo mu gutegura gahunda ya politiki ya Ruto n'ihuriro rya UDA na ODM, cyane ko bombi bafite imyanya ikomeye muri leta. Iyi gahunda yo gutegurwa mu gihe amashyaka UDA na ODM akomeje ibiganiro byo gukomeza ubufatanye bwatangiye muri gahunda yo guhurira muri guverinoma cyangwa se broad based government mu gihe amatora ya perezida ateganyijwe umwaka utaha agenda yegerezwa. Mbabwire kandi ko ambasade ya Sudani y'Epfo Nairobi yafunzwe nyuma y'uko nk'uko bivugwa leta yabarananiwe kwishyura ibirarane by'ubukode bw'amezi 4 bigahagarika serivisi za ambasade ku banyasudani y'Epfo batuye muri Kenya. Ambasade yari mu gace ka Kilimani muri Nairobi yafunzwe kuwa 2 tariki ya 11 Kanama nk'uko byatangajwe n'umukozi wa ambasade waganirije Radio Tamazuje. Nk'uko byatangajwe na Radio Tamazuje muri Sudani y'Epfo, ariko umukozi yavuze ko ambasade izakomeza gufungwa kugeza igihe leta ya Sudani y'Epfo izahagurukira igakemura ikibazo cy'amafaranga atarishyurwa. Gufungwa byagize ingaruka ku banyasudani y'Epfo bashaka serivisi muri ambasade. Umwe mu baturage wasuye ambasade kugira ngo atunganye impapuro zinjira yavuze ko yashubijwe nyuma n'abashinzwe kwirinda nyuma yo gusanga inyubako ifunzwe. Ati ntabwo nahawe ibisobanuro birambuye kuri iri fungwa. Abashinzwe umutekano bambwiye gusa ko ambasade yari yafunzwe umunsi wabanje. Bisobanuye ko abaturage ba Sudani y'Epfo muri Kenya bashobora guhura n'ingorane zo kubona serivisi za ambasade harimo n'izijyanye n'impapuro zinjira n'ubundi bufasha busanzwe butangwa n'abahagarariye ibihugu byabo. Mbere ya ambasade Nairobi yahuye n'ikibazo nk'iki mu gushyingo k'umwaka ushize ubwo ambasade ivuga ko yafunze kubera ibirarane by'ubukode mbere yo gusubukura imirimo. Mu ntangiriro z'umwaka makuru yagaragaje ko intumwa nkuru ya perezida ushinzwe ubundi idasanzwe Adult Salva Kiir yishyuye amafaranga y'ubukode bwa ambasade bw'amezi 3, ariko ifungwa riheruka rigaragaza ko ibibazo by'amafaranga bishobora kuba byarakomeje. Umuyobozi wa Societe Civile ya Sudani y'Epfo Edmund Yakani yavuze ko ifungwa ry'ambasade ryangiza isura y'igihugu n'inyungu za diplomasi. Asaba guverinoma gushyira imbere inkunga yo kugenera ubutumwa bwabo mu mahanga. Ifungwa ry'ambasade ribaye kandi mu gihe Sudani y'Epfo irimo kwitegura guhindura ubuyobozi muri ambasade yayo i Nairobi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira i Burundi, abanyamakuru bakozeje bamanino barandika banditswe ingabo z'ubundi ziri kongera kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe hashize icyumweru umugaba mukuru wazo Jean Prime Niyongabo agira uruzinduko rw'ibanga i Kinshasa. Amakuru y'ikinyamakuru bwiza gikesha imboni zabo mu Burundi avuga ko mu ijoro ryo ku itariki 12/13 umubare munini w'abasirikare ba FDNB wambutse umupaka wa Kavimvira ugana muri Kongo. Izo mboni zavuze ko abasirikare berekeje mu bice bya Baraka na Kamanyora mu ntara y'Amajyepfo ndetse ko bari banitwaje ibikoresho bya gisirikare biremereye. Imwe mu mboni iti FDNB yarayambuka Kavimvira ijoro ryose n'ingabo nyinshi ziri kujya mu byerekezo bya Baraka na Kamanyora. Ikindi nuko hano hari kujya ibikoresho biremereye uko yongera ko ingabo z'ubundi muri Kongo kuje nyuma y'uruzinduko rwa General Prime Niyongabo y'Kinshasa tariki 6 Kanama. Uruzinduko rwawe mu gihe Burundi bukomeje kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo mu ntara y'Amajyepfo. Nubwo ibisobanuro birambuye ku byo Jean Niyongabo yaganiriyeho i Kinshasa bitigeze bishyirwa ahagaragara, uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo mu murwa mukuru wa Kongo rwabaye mu gihe cy'ibibazo by'umutekano bikomeye mu burasirazuba bw'igihugu. Andi makuru avuga ko Eric Prince washinze umutwe wa Chancelor wa Blackwater nawe heruka kugaragara i Kinshasa bivuga ko yitabiriye inama yabereye muri Presidence ya Kongo ikayoborwa na Tshisekedi ubwe. Bivuga ko muri iyo nama harimo Eric Prince n'abakorana nawe abayobozi b'abasirikare ba Kongo, bamwe mu bantu bo mu biro bya perezida wa Kongo n'abahagarariye Burundi. Inama ngo yabaye ibanje kugusuzuma uko imitwe y'ingabo zishyigikiye leta ya Kongo zihagaze ku mirongo itandukanye y'urugamba ndetse no ku buryo ibikorwa bya gisirikare byongera imbaraga mu rwego rwo gusubirana uduce two mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zambuwe n'imitwe yatwirwanaho na FCM23 nta ruhande rurebwa n'aya makuru urayemeza ku mugaragaro, ariko kuba FDNB yongeye kugaragara ku bwinshi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uruzinduko rwa Jean Niyongabo i Kinshasa byongera ibibazo ku bijyanye n'imyiteguro ya gisirikare iri gukorwa hagati ya Kinshasa na Bujumbura.
Burundi bwongera ingabo muri Kongo Kinshasa mu gihe busanzwe bufite abarenga 20,000 nk'uko amakuru atandukanye bivuga. Izi ngabo zifatanije na FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacanshuro b'abazungu mu mezi make ashize zirukana mu bice bitandukanye by'imisozi miremire mu gihe zarimo zigerageza gufata santere ya Minembwe. Hanyuma ku wa kabiri ushize tariki ya 11 umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yahuye na mugenzi w'ishyaka African National Congress Fikire Mbarura muri Afrika y'Epfo mu ruzinduko rugamije gushimangira ubucuti nk'uko byatangajwe n'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Uruzinduko rwari rugamije kongera gushimangira umubano w'amateka w'ubuvandimwe, ubufatanye n'imikoranire ihuza aya mashyaka yombi ndetse no kugaragaza ubushake bafite bwo gukomeza imibanire hagati y'imitwe ya politiki yombi. Ibiganiro kandi byibanze ku guteza imbere imikoranire hagati ya CNDD-FDD na ANC ndetse no ku cyerekezo bavuga bahuriyeho cyo guharanira amahoro, demokarasi, iterambere no kugira Afurika yunze ubumwe ikomeye kandi iteye imbere. Iki gikorwa kigaragaza ubushake bw'aya mashyaka yombi bwo gukomeza kungurana ibitekerezo no gushimangira imikoranire yayo.